Nabashukuru kama kwa kuniletea watoto. J'aime les enfants. Ngarabashimye kuba mwabazaniye abana ngakunda na fanta. Yirukanga imisiri ari kumwe n'umwana Yesu aje kumurisha kugira ngo Herode ntamwice. None ico gihe konze ko hari kera nda bisi za mutakura kinama. Ico gihe bagiye n'amaguru cyangwa bagiye niki? Amezaliwa. Oui, nashitse maze nk'iminota 5 n'icana muri salo. Oya nawe si ukwambara gusanzwe. Kwikubita mu kimono gusugashiraho ubwanwa tukagenda. Maze kwakira pere 32 zujya mu pasiteri wabo. None igitangaza kira ukuragira ngo ndakubesha. Ngwino maje kuje narenze musihudi nsanze muri salo nta n'umuntu wari. Mwaramutse wa? Kumbu telefone washitse. Nari nicaye maze nk'iminota ngita. Naje naniteguye kare. Tubona ko bintu biri tayari. Tayari. Tugenda? Bana. Ta problem. Ndagira ngo urabizi ko utume warango Père Noël. Yuzo Père Noël kora ndabizi kwa fundi. None Père Noël komite. Hariho kubera ko navuganye na mwarimu wabo. Arambwira ngo haje abahuriyeho n'indi korari yari yaje kumukutano noneho baravuga ngo bafite umushitsi uwo nije wewe ga nanje bamavuga ngo bagenda batubesheje umushitsi ngo nibyo Père Noël ntibabizi tibarabibona iconze cyo nuko batarabibona ibintu bishasha none uko bimeze gane gutya ntubwirega ngo urakunde byari byo mu gisagara ngo urashe gutanga utujuru ku bana hazo bariho n'abantu bakuze bakuze kandi uteguraga akajambo keza kajanye n'ibintu byo kuvuga kwa Jesus kwa Yesu. Okay, urakoze cyane gusa njewe mfite ibyo nateguye kandi uraja kubibona kandi biteguye neza cyane. None duhaguruke tugende. Haleluya Eglise. Haleluya shengero ry'Imana. Nabasalimia katika jina la Yesu Kristo wa mbinguni. Abasalimi abaramukije ku izina ry'Umwami Yesu Kristo mu ijuru. Nabashukuru kama kwa kuniletea watoto. J'aime les enfants. Ngarabashimye kuba mwabazaniye abana ngakunda na fanta. Yesu alisema mwache watoto wakuje kwenye niko. Yesu yaravuze ngo mureke abana bato bamusange. Mimi naitwa Père Noël Rukamirwa. Yitwa Père wa Noël Rukamirwa. Ninawapenda sana ndabakunda. Ngarabakunda cyane ngarabakunda. Munayo kama tuko katika periode ya kuzalikiwa kwa Yesu Kristo. Murabizi yuko turi mu bihe byo kuvuka kwa Yesu Kristo. Katika nchi ya Jerusalem. Mu gihugu cya Israeli. Kwa mfalme Herod. Kumufalme witwa Herode. Mfalme Herod alikuwa makali sana. Umufalme Herode yari umugabo ukaze cyane. Wajuzi wakaona nyota. Abejo babona inyenyeri ya kusema kwamba kumezaliwa mfalme wa Jerusalem. Ivugwa ngo havutse umwami wa Israeli. Mfalme Herod akasema nani mfalme asiyemie? Mfalme Herod aravuga ngo ninde mfalme utari jewe? Akasikia wivu moyoni mwake. Ngo yari ari kumwe na wivu. Mungu atusamehe. Imani tubabare cyane. Uyo wivu wa roho uwo wivu wari uri kumwe nawe akasema aravuga ngo kusudi uyo mtoto mfalme alizalikiwa nimba umwana w'umwami yoba yavutse tumuchinje ngo bamuchinje tumukate shingo ngo bamuchinje bamucirose. Probleme ikatokea haba ikintu cyerekeranye n'itatizo bakasikia uyo mtoto tutaiwa ni nani ngo baratekereza ngo umwana ko havutse abana benshi uyu munsi turamenya rinde. Basema kutanguya ku myaka 2 kufa watoto baume wote bawe kufikisha ku mtoto wa enjura deza. Ngo Herode itatanga itegeko rya diligence rivuga ngo umwana ufite imyaka 2 gushitsa wavutse uyu munsi. Diligence. Ngo diligence bamubage. Mungu akatusamea sana. Imani tubabere cyane. Una swali gani?
Tikiye kibazo. Sawa murakoze musiguzi ku magambo meza mwamutugezaho ariko nje narifite ikibazo kimwe. Mwari muvuze ngo uwo munsi baravuze ngo bica abana bose bavutse kuri uwo munsi kugeza ku myaka 2. None ko nje nari cyakumenya abavyeyi babo bana bose bahekuye. Ana swali nini? Anasema eti umesema katika mafundisho ya kitabu kitakatifu eti Herode amepana oda ya kuua watoto wa miaka 2 hadi 0. Anataka ajue mama zao za wale watoto ambao wamekufa. Nitaje wa mama wote wa Jerusalem? Ndio. Mlikuwa Wanyakinyana? Haro Nyakinyana. Mlikuwa Teresa? Haro Teresa. Mlikuwa Nyamitavu? Haro na Nyamitavu. Na watoto wa Raheli? Ngono Nyabikondo na bana baraheri. Watoto wa Raheli? Abana baraheri. Walikuwa na miaka mingi. Ngo bari bakura ariko. Problem. Ikibazo. Abakukuwa banakomana. Ngo bwari ubuhigo. Nyumba ya Rakeli, inzu ya nani yuri amugora avuze ilikuwa hapa, yari banga yangu hapa, yuri kabanga ya Nyakinyana hapa, ya Nyakinyana hapa, na ya Teresa hapa. Ngo ni ya Teresa mu ndakintu cyari cyera. Unaelewa? Mumbishije. Kuna ingine swali? Hari kindi kibazo? Haleluya. Haleluya. Amen. Amena. Watoto ni wa malaika. Abana na malaika. Watakwenda mbinguni, watoto hawana dhambi. Ntacha abafite. Tunaendelea na habari ya Jerusalem. Turakomeje ni nkuru za Yerusalemu. Yerusalemu ilikuwa kijiji. Chari wao mji ilikuwa na katika bahari hivi. Uruhande guca rw'inyanja ya endi ya Mediterranean. Ya ende na Mediterranean. Herode akasema, aravuka, uwo mfalme mie ninamtaka hapa. Uwo mfalme ngaramukeneye hari. Wakatafutisha les intellectuels. Ngo bashaka abantu bereke n'ibintu bya les astronomes. Ngo abantu baba astronome. Ba astronome bambe ni ba aba astronome no ni abantu bashinzwe kureba kugenzura ibicu. Inyenyeri. Inyenyeri ibicu bintu mu bicu byose. Inyenyeri. Inyenyeri. Mfalme Yesu akazalikiwa wapi? Mfalme Yesu avukira Yerusalemu. Nani kile nani ngombe zinakulea kwa chumvi mnakiita? Umuvuri. Umuvuri. Na tena Yesu alizalikiwa mu batu sana. Kandi Yesu yavukiye mu bantu bakiriritse cyane. Wakatangaza habari njema. Ngo batangaza habari nziza amakuru meza cyane. Ngo umwami yatuvukiye. Amezaliwa. Haleluya. Amen. Yesu anapenda watoto. Anapenda watoto. Haleluya. Amen. Baadaye nyuma yuko Maria akaiwa habari. Na Yesu Maria amenye inkuru kwamba mfalme Herode anawa watoto. Ko umwami Herode afite imigambi myiza kuba na watoto. Anawa watoto wote. Yikabana bose. Akasikia huruma ya mtoto wake Yesu. Yumva huruma umwana wa Yesu. Mungu atusaidie sana. Imani tubabarire cyane. Akakamata plan. Afata Petero uya kwenda Misri. Yokwirukangira mu Giputa. Akakimbilia Misri na mtoto Yesu ende muficha mfalme Herode asimuue. Yirukanga Misri ariko umwana Yesu aje kumurisha kugira ngo Herode ntamwice. Una swali gani? Kike kibazo? Kwani ana maswali mengi? Kufite ibibazo byinshi. Mutubabarire kumakubaza cyane ariko dukende gusobanukirwa. None ko mwari muvuze ngo bafashe urugendo ngo kugenda ngo muri Egiputa. None ico gihe ko nzi ko hari kera nda bisi za Mutakura Kinama. Ico gihe bagenda maguru cyangwa bagenda iki? Alikuwa anasema hivi. Sasa ngweti umesema kama Maria na Yesu walikimbilia nchi ya Misri. Swali yake ni hii. Zamani palikuwa bado apajaja gari. Hapakuwa hapako bisi Mutakura Kinama, Mutakura Kanenge azikuaga. Anataka kujua sasa badala nini? Tutakula Kinama. Tutakula Kinama ni aina ya sambaza. Hapana, ni kota za huku Burundi. Za kule Burundi. Waga pana kuaga bisi za kutoka Mutakura Kinama. Huyu amesomea Bujumbura, nimemsikia na yao kota za Bujumbura. Anataka sasa ayue baliendaka na nini? Balitoka Jerusalem kwenda Misri na nini? Ndiyo. Baenda na miguru. Balienda maguru.
kukimbilia huko Misri, kwirukangira iyo Misri, Herode akaua watoto. Herode asigara atsembatsemba abana. Problemu ya Herode, Gahunda ya Herode, alikuwa anaiwa ni mfalme wa kutawala Jerusalem, yarazi ngo ni umwami uzotawara Israeli igihe cyose, wa kuongoza Jerusalem. kuyobora Israeli. Hakukuwa anaiwa kama ni mfalme wa kutuokoa dhambi zetu. Yarazi ko Yesu ari umufarume waje kuducungura. Iwe yazumvaga muri context yo kumva ko ari umwami no gutwara igihugu. Anasikia coup d'etat. Yumva ibintu bizamujemo n'ibintu zerekeye n'amakuru y'amata. Kumbe Yesu alikuwa mfalme wa amani. Yesu we yari umwami w'amahoro. Emmanuel. Emmanuel. Mungu pamoja nasi. Sivura ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Amen. Kisha kwa kumaliza, maze mukurangiza, Yesu alikuya kama mfalme wa mbingu na nchi. Yesu yaje ari ngumwami w'ijuru n'isi. Mfalme wa amani, umwami w'amahoro, utawala wake hauna mwisho. Ubwami bwiwe ndi bufite iherezo. Asante sana. Murakoze cyane. Mimi nawapenda, arabakunda, na Mungu anawapenda. Mungu arabakunda. Mbona una maswali tena? Wowe niki ufite ibibazo byinshi? None uko mwatubwiye ngo babana ngo baba abagore mwavuze ko mwari mubana ngo barabishe, none igihe bamaze kubica babagore basubiye kubyara kandi abandi cyangwa barifungishije. Kwani yule kijana na maswali mengi anasumbuana? Wowe ngo kwe kufite ibibazo byinshi wagorana. Tunafika muda mwingine mzuri sana. Dushite mu wundi mwanya mwiza cyane. Wakupana mazawadi mapele na wale kwa watoto. Watoto Mungu anapenda? Watoto. Mungu anapenda? Watoto. Kwa mwisho kujya nyuma tunasema bye. Ngarabasezeye cyane. Mwende kunyumba, mutahe muhira, mujiandae kuzalikiwa kwa Yesu Kristo. Mutegure no kuvuka kwa Jesus. Muandae na mioyo yenu. Mutegure n'imitima yanyu. Kisha hanyuma ushimame, tulagane, tusalimiane. Haguruke muze mumuhobere. Sezerano gutya. Muhaguruke. Yeme nta muntu wantore telefone. Nta muntu wabangire telefone yeme. Telefone rawa telefone tizi telefone yawe. Nukuri ubu nyine niho bayitwaye. Ndibaza n'abantu twari kumwe boba wenda bataragera kure. Ubu nyine nta n'iminota 30 irashira. Katwumva. Ni telefone yanje iri hano. Iki? Mureke turebe telefone. No, singiye. Nizawe? Muzanisha nje abantu bayishana. Nizawe abantu bayishana igitantu. Yo, uyu mugabo yatumaze ibintu byose. Ndore, naje mufatanya ama telefone yawe. N'uyu mugabo watumaze ibintu. Wa mugabo. Nugiza kuza. Yesu yavutse kubwo kuducungura, yavutse Yesu yavutse kumuhimura, yavutse kubwo kuducungura.
mwaramutse